Kumshi benta ka jing rakhe ya kasni jong ki long kami kabala tip kum ka International Women's Day kabaka prathai baro ka we ka jukan mau buram ya ki long kami man ka pratarik gubnai leber menta kasni na kalian ka kunhun jong ki long kami ka nongpo Area Women's Welfare Association ha ka jingas nok tilang bat ka District Legal Services Authority DLSA riboy district nokpo kala rakhe lepa ya kani kasni hanongpo Community Hall. Hagani kasni laya donlang deka kong Mary Stella Marai, President ka NAWWA, kong Ailing Do, MJS Secretary, DLSA Riboy District, kong B Marai, Assistant Legal Aid Defense Counsel, Riboy District, Dr. V Shangpliang, MBBS, Samla Everest Seliang, Staff DLSA, Lembat Kiwe. Hakani kasni kum kasni kan mau buram ya kasni jong kilong kme na kaliang ka office DLSA Riboy District nopo kila priang ya ka kubor syapang ka jing syakri ka ba amdan kam ban siu ka ba kila ban yo na ka yeng kasari habaya dei bat ki an ki kanun ya ka balakran ya kitay da ka kong ai lengkoi bat la priang ru ya ka kubor syapang ki hok bat kila jingada ya kilong kme ya ka balakran da ka kong bi marai. Hakati ka juga sni na kaliang ke NAWWA kala penlong ru ya ka jing tuat ya ka jing pang ka ba klem jing COAA la ni ka free medical check up na ka benta ki long kumi ba la pet la kmi ya ka ni ka kam da Dr. da V Shangpliang MBBS ha ka jing rap ki brio ki badai pet ya ka kwat ya kya ba la ai ai ru ya ki dawai kat kum bala betha da ka doktor Shaki badon kam Lagi kam bagi dia, lagi kecinta kam keba, ida kam apa kasari, ni I kani ka free legal services. Kamot ba, kilo kiba, ya tu ku bat ka judicial bat ki kam mukadimah ka district legal services authority ka I jika lembar ki pidana kiba pindang kamal siu tingkaru. The mission of ladani dan cases of court ni hakio kasari ilut bisa. Nama lagi orang le. Nama apa? Ni nak kalian jangka district legal service authority ni ladan lepas kita kita kiba ladan P1 syarat district legal service authority berman batai ekijing dan kam jopi ni assign ni pi dan ni ayo pi iwe leader iban dia saat mentar jopi syukur nama benda kita tidak kemie ibadat kam baibang di usulan benda syai tu kita di social welfare kita di one stop center mentar pila balwan tu hapok the district legal services authority nama kini di social welfare di one stop center tu di kren ni pi ka application ni pi ayo pi kawan hari ni ni supervise but in I BWP mongga kamu kata kowe itu ladara kita kilo kijing di civil cases national hal dan la betul kila aman approach ini but yang kata ni I free legal services ini kita bagi I bagi kita ni last scrutinize ha teng shut on kita betul dengan sarkar ni kawan kinum le jana ya kakam kata kabam le nomor ba ini kita badan hani mana ubenai ni scrutinize ki but ni petho kino ki cases but ki lai ki status jo case mana ki cases shubo kita ki cases ki ba ki criminal cases shubo maka ibashakam ro Shubo kila produce report nama kipulen kimla should have yang produce ajir klan kecil na kapot. Di nada ki produce report kin orang banyak la bantung pida ni kakashari ni ai pida ADP but kini ki pida biasa kado banyak kot kakis. Bang ni bensio kam shipping karo. Di dan dari cases ba teng kidan ki plida ki bashub kamu ya kata bakin pa ni pito ayat ni kabaisha ayat ni kata dan di laptop kita dia di report sini nama kimne bakshin china ya rupaki free legal services nama free legal services kan ayat mudan ka baksir di nanti bakani kali ngam kaba ham thamai nama le si mudan
support lada syarikat dari ibadat kam jinga abaya dei kam mukasma abaya dei kam loss kila abadlang me kapo office juni kadan kapo kashari kadika first floor district legal service authority kidan ki staff juni kiban terpoy ki applications jung pitanga badan scrutinize badan ai kida lada ngai dei ka hok ban ai Nangba kila abande ki case top dari ki case ba kamkai ki habe ki genuine cases. Thank you so much. Yang saya sudah baru kata saya sudah ide rumah kami yang baru itu, karena apa yang baru rumah, saya kata apa ini yang ini kita ide baru ini muncul kemarin lagi sudah. Tinggal fundamental rights, kami kau tentang itu, tentang constitution, artikel 14 Jakarta, Article 14 of the Constitution of India, keuangan kasongkan dalam the state shall not deny to any person equality before law or the full protection of the law. Itu ke Article 14 of the Constitution. Mau ada artikel keberlakuan, ada keseksian keberlakuan, apabila kata jingya pun keju. Kamu Kenapa artikel kasongkan kami berpunya hari ini. Apa yang saya memiliki kita kami berpunya hari ini. Lalu dah kami berdua ini atau waktu ini tak nak tahu menjadi kita. Kamu bagi kita itu di sebelah dunia satu dunia lain. Jadi dunia akan cuba hak kasongkan. Kata mereka artikel 14 jangka Constitution jangka di India. Dan artikel 15 jangka di India betul keuangan. Kino kibreo kibade kita sosial dan kali India mo kimdi baca discriminate mo kimdi baca berpihak kalau jokanya kalau joka jingnya lo contain Islam kalau joka Jakarta kalau ketika mo Jakarta apa kawan dari ini kawan sendiri bahwa dia berpihak di kita kamu ikan itu kita hak oleh gimana ikan kita hak berbudi hijau hidupkan Banyak business, kita yang hak pakai trade kita sokal, kita di Manila trade kita hak, kata bahaya nata Constitution of India. Tinggal pokoknya ka directive principles of the state policies, hal ni kita direct kamu ke sokal kalau ailat yang ka Constitution kalau ailat yang sokal bahkan senang banyak yang kisah Artikel terbilang juga Directive Principles of the State Policy. Kami dalam Constitution juga di India, ketika ada itu dengan India, keainan yang asalkan bahkan senang yang kini kita banyak dari kita, kipun kita banyak dari kita, tapi kita hak ini dari ketua Constitution juga di India. Ni kita sosial juga di India, kipun kita. Ni don hak dulu, lada wilayah kor, lada wilayah don syangturin. Ni don hak bahwa une ulok jeni udai berpek ini, right to maintenance kami awak udai ni don kalau hak udai berpek ini perbiang yang kecinggalkan ini kami apa, yang Jakarta, yang kecinggalkan juga medical treatment, di dawai dasar atau apa, kita ini right to maintenance. Tinidor mo kini taon po naman lang.